Ai cái có bật sấy đi chín mà nó ăn tiền được phải सर को नाम है 20 है मिडिल में 60 ड्राइंग के हिसाब से लगाओ किसने ड्राइंग दिया बकाय कृष्ण बक्रो जमातिया चिन को चिंदुल मान चेयरमैन बो आइनि कन्स्टिट्यूशन क्लायो प्लस आइनि बीसी नो बो जों एक बीसी आरो बरो जागाव नाव जे जों खाबाय थांखे र गुणबती जिनि आरो बो प्रब्लेम्स दङ थानाय 7 बছर धरिया बरो चिनि लोकल एरिया खदान सियो आरो प्रब्लेम्स एभ्री इयार ओ खाइजाव किबो जागाव हाकसा हालिनि फाइके आरो सेम थिं थुजनाय क्रय गेहा हटेल पक्रय खिथाइ स्टै थाइक्रय आपनि कारनो जों एडमिनिस्ट्रेटिवली TTAADC प्रपोज केहा आरो सेम थुथाइ जागावनाय जोंथाइ जागावनाय माइथा थाइ जागावनाय विद कन्फरेन्स हल काम करो बिल्डिं दिसे जागावनाय G+2 उनाय र जागाव बुसुक budget ले almost 4 crore 4 कोटी का सकासे बो बिसिले सबबना जों इंजिनियर सामायनाय 2 बोसोरनि 24 months नि duration आहा बरो के बो निमसिनो complete दंनाय जों पॉइंट दंगो आपनो नायबो बिल्डिं के कंस्ट्रक्शन पाइथा आसिके बरो इलाकाव जरा जुबुक जुबुती बेकार क्लाय दंनाय केना उपनुने बरो फुटबल बेथा लामा स्टे तले ताहा लामा ब्रोडे नङा बर जगाव 1000 lakhs in terms of lakhs bro क्लायो बचिन त्रिपुरा इज one of the oldest pilgrim center therefore asu thane 35 years ni regime of CPM regime jungha ro kono initiative laia boro bro saye banchi bancho bro saye pointom samayo ni jung sio khnaw aporo mondir ke habo kaham kroi thuno ke habo kaham kroi hotel ke habo kaham kroi abo pandaw thanai ni previous year ni January ma jokhon posonggradi melang ko ang nije pono khut mukhyamantri no bokaw joton bisko raise ke ha actually bo proposal send uha 2022 se 2022 send ungese thanai 24 ni 15 tarik march jung sanction mayo ambai tinio bo social media ni jung samchu jung TTAADC administration Maharashtra ni netritwe jung kuno develop ni ba pana jung south ya chini CEM sa bangma several projects jung central government poriha state government poriha even ang nije poriha remote imsio few projects jung sanction maya maximum project no jung sanction maya ambai jung samchu jung chini jonogoni elakani chini TTAADC area bo jung 100% south eto arpo chini TTAADC nimsio chini food administration chile jung fund kori ba pana no jung beno Saima to ta sa inke rajniti kau sami ne jung financially unstable omor pana no jung ta movement khema to je chini jono sadharon je elakao jung mana apon fulfill khet mo pana ang bo chini administration im khakbe je bo je building setup ungnai chini efficient officer ro tungpayo no ponukna broni na south mobile jung boro sanction ma bo one of the historical building bo elaka bo ungnai plus in addition elaka ungnai bangma use ro employment opportunity bo maina khakcha belakya hambai dini chung o jaga wo site visit khaini phajak ni gomti ADC village amchayo klayo or jaga bo sobrungno festival ung chini hangrai mela jotono or jaga বিশেষ ke hindu khainai ro or nibo bekering khibina ni bagoi hasal ni sara tripura emon ki baire ni bangladesh ni porjonto borok phaibi kintu or jaga proper thujanai kre haimang chung ADC Hapang initiative nakha or nibo Raima Saima pilgrimage guest house construction khainai ni bagoi chung central law project rohokha central government hoite chung sanction ungoi dini construction khainai ni bagoi already process paijak tender paijak tabak tangnai almost 18 crore or jaga 30,000 square feet ni kaisa nok construction ungnai omono chung construction khaini thangthani bo chini officially technical onek mane chung problem face ma khaikha karon o jaga asa kahake properly construction khaina ni motor ja maya ni bagoi kwangma department chini engineer rok visit khaikha thangkha clearance nakha inke tabo almost baijak nge sing asa khayu or jaga je chini TTAADC bai je initiative na jagmani o jaga samungsa kha hinke phainai chalo construction paikha hinke phainai chalo je pilgrimage rok or jaga Purnachan rok phainai tongna ni bagoi motamoti kisale ব্যবস্থা নাই যতনি বাঙাই ইয়া ফানো যে সময়ও পূজা তোজা হাংগ্রাই o jaga phaiwi kaham khe tongoi manai inga o jaga tini chung visit khaithanibo
ani loge phaisok phaijak chini EM Dolly riang bo tongo chini chief engineer Tinku Jomatia tongo executive engineer Sunil Deborma bo tongo tei bo chini oro ni gomti ADC village ni chairman chong bo tongo nge sing asa khayu daiti no omo construction change janai nirok joto no nok na omo drojar bai hawa khawi samang rok cheyone nai tongkha nge bono no first sing tabo visit khaipekha sing inauguration bo khaine oro foundation stone laying program rok khawi kaham ke program khaine chini EM Dolly riang tei bo oro add khaine kok sang